panom lampoi shows video shi larpan cheje chaje ngene pan rai shi je shi lar ka video ka live til ma je ma shi lar tin shi jona ma gore bi ben ke evidence ku mi mo jen approaching go la lo ke door ke mi goru ma ngi ma jina kuro di trust jen approach the door ana ke yer ke ta ha raj ne kon me kwan le raj ke daira kon daro ko ne me kwan le raj kan dan ling shu ngo ko salong shu mani o ebi ngana ma shi ngana ke de ranjur la de ngana simi yo larba kai ko man me yan to ka ti me je ma shela re jo ni shana ko eje no so me lo live eje no yijo gara ngan goro bi ular elengu ma take away me ko approach the war goro banen jin reaction du betedi ko me kanda link chewe shande me wo live wan ngula live eje no me charai jango me charai me shi yoroka shingi jo gare en shoro me na me ye yon ji kam en shoro ya scam ni ji shi jo jo shi en jo ke shur chwale di shi jo ngan shai long ke tiem shi long ke tiem ra me shi scam kare si ni shi jo ke si ni ba ka gor at first shingi jo gare de scam ran ke shi ngai ma ke shi chana ka jo wa shadi kama yo ke scammers use ke different names again use ke different names money fake IDs use ke ken money rakam de rano temshiriye mo de use ko belene dwor ta wonyo yo ke de tul we jone yin yo kala go ngan gor na evidence mo nyu je rame na ma yingare shode me nga gor de wo gor anje ni yo kala go gar ba evidence gor ba receipt ni gor ke shode ko yin se shor changai shirwe shi jo bako go jinjo kala ba ku ibden jinjo ma go ne show de learn show rama shi show de kulu go kala show ku bu yo ku wur chalong je show je resini money details ndia chadien show ko ra ko ka whatsapp telephone ko te ke yom ukid ma telephone ditrere orien show ne kendia record ni de zin show den show you boot ko de ke long ke restore back chadien long be resini point ken dog meni no me binga yor ka ma she tedi ne jo wura ngode wa ma ka ye she ka ma yo wa ma de she ka ma gare ka ma kwalla nan yin nuwar da yala ne de lo she nan nuwar me ngaka ke nguma de kuli jesin mo de she ka shi jo wura mo ina ta ye ni yo kwe mo ta bawo ko ku shar ga ran ba le digare she wora yi tong mina ndo si evidence mo banyu wo sha ko rai ko na ran ne ba ku le di chunga yor ka bi jo ngode kala sho ku shar me sha gor ti way ma jega sho ku remember first go right ko sin a messenger luckily sho you scroll down sho go na ngwan ka ba wuje tong sho you coin na message en kan de engine te message me my last word me sho ku gor sho you je sho you ngai je engine page ne ko page e ger ba sho de ger na dial sho you click la you je njeran show you scroll show you go that time ku you prove wo ngane show ID show you je sha ID je yere je ai show you je jo gara ID on jaran no gen ID je ngi jo mo jen mo ID le de me se je ne she ne ngi jo gara tira mo show alen shure gara ma de kul ngai tira mo show alen shure ne ke min goro wona go no ne rama shi show du ngar nga ke me de kul jo tira mo show alen shure me engu singi jo kala wa aje kwa sha ke la ID ni ta ngai si jen si du timne de gen so di ngi yor ngi gara ID fake si chat ke la ID ni na ke ID ni na si jo de ngai di is come as yours ke fake IDs cha you no real name ngi jo da si ngen show ne ke ID fake ngi jo gara ngi jo ne sha ji na ID jo mangara de ku sha ka di ma effect shungu quiz effect okay come on can I record ni dial tin yo je take nga o chan roi ke ka roi wa effect kala kandan you link shu ga na kon kandan link chi jo okay come on evidence ni chi jo ta ke bang en bang sha yo ja sin jen tin chi jo de je ba me shin jo je ni ke ka le gor ba ja ji money details roi ni ka le gor ba je ko ne shin kai ni al ke approach ke we ngo ke we ba ku ko ne ra he di ko me he live ne
ma me shi ID je dir na wasi ko kere kullar ba me sholing in vid na jo gare ra me ne tane gar ngunga tane ra me shwala ngunga ane de na si no me yi ku jo teleje de jo gar ma sha ne ka ke sha ye ne ne nyo evidence ngun evidence news je ani ane ko yi jo gar ma sha ne ji ka ngai gwa je photo sin an photo wa curve wa trace ne gwa sha yukulu camera yukulu trace shoje yana jo randunen je men ran okay njen chi jo njen gwa je ke sura sinno njen shi de bo se ne ke kan se ni to ku yungu ne se ka sura je di jo ko de ul je di kama ya trace sura we o benedi go ra detail nyonga je detail chi jo ngan ta shi je de kun jin le ni jen go ramo shi shodu ngar ngaro enjen yungu jo berlai ma bi ba apologize ke ba apologize di shori shi enjen shi ID shi sha bi ba apologize gari ran shi shone ka shone ji ka di ka take evidence ni ka jin bi kula jien bi ra ma shi kula sha ka bi kula gor enjen shi kula jo gara mi we kula jo enjen de kula gari ran den ran cha shone je ka ramin min shi scam jamen lakin che suru gar ma shi use shi jo enjen si jo de shara de paro de ba apologize ko apologize di si jo yu non sho si jo ne chang muti ke bil ke mut mu sha wuji sha yi ne ran ke jen ngai ke jen mudu ke bildu ma de na lu nyiji cha de ko goro ngan hi yes exactly de we mud ren mud gwande men mun ngune wane je jinin de na kul bi jo gar chi ngan de ran kul gor ram shi ran we yes ke mudu enjen sho la yin sho do shwe chiwe ma ke gol yo ko kule gol di ka suru ya ka gwa yoni ke ya trace ko ya investigation lar kere link enjen so kaka yu gor ba ko me kandan link che we yi sho yu la cautious ba che ma ba handle cause benadel mu wa ke ja evidence and the receipt ka ne longa je ke so lakin take a good number of the evidence ni mu wa wo news ko yin jo shaga je ma shaga je record ma de longa shaga ra je ko paide mani yom de mani last communication last message mani last call te ye kam je ma shaga ken to dialo ba ba nyo ko na nori ma jin innocent ma te ye sha ne ke ngan kama jin de tire en bo ara de wo kan ne shiro shi de ko zelong en bo ara de wo kan ye me kwai lari gara mu wira ne je she chane ji ka babben lai bana bijo ran cha chane je ke sha sen je ke sha user na sura da rame na ran jemen rame na shenjen shi mu je lar enje ne lar jino ka kandan shu linkedin enje no ta ngoda gor ka evidence ta gora de receipt mu kai lon ka je ko ka gor ba jaji en communication te lar ko ran ne kai gor ba jaji yo ngana kwa ko gor receipt point de ko bana del te kara mu ngai ka nan point de ma wa wallat ma biya ku woni yin da rew ma ku your colleagues ma ku jin bi ku woni yin ram ngai ge shode ne rin wan mani gwando de ba ngai shi de ma kan wa wallat sha bi ngai ba ngai nje ne kwala ko gore receipt mu wi receipt mu wi kan ci joy ba you ba communication dia mani detail jani ke ka bang ngadien ke je meni shorin jani ke sin no shi bi kan shi mo evidence bi you joy bi aku lu yen ran bi adun ku je o gara biran ku si sura da me jiri je di wa ka gwa yoni te yake te ya nice something enje no bi aku lu lugo min shi mo ngan mu shi ai shi ka kan enjen mem ra mo ne je sin ka ba ngai na mu wa shu de lar ko sura kan me da ne me ko pose ngan kai goro ne me de lar ka media me pose ne je kar ngam ngai ra man goro de ne lar privately ko kan la ngai no yo bi ka loy nga shay gu ju ka de ne ju te me bi ta je mo loy ne kan yo da gwe je shi yo shi ran shi ju min de tin enje no ta ka good number ma te ma ID ma changan ka ba benen ba na ba news ma ni ma jak nga te ke sha je ka ka paidi ka ruoni ngadien bake news and to na mu we kan kai lo ngi receipt bake news evidence ni to bake news ka ba shu lar yo dandi exactly ti ya scam kan
ba yu nen money record and communication no kel ba gu hin entity la de ke so ke kai mo kwa shani ji ke sha ku shani ji ke ram wa sho de lar ke ne wa sho de la to en ke ne bia ku wo ne ke mo ku ke la your friends ku ke la your needing ku an le lot ke bia ku je ne yen me ya ku shani ji ke lad ku lad la yen la ku is kama sha din de pin ye we te ke tin bia ku la ne yen ku ne show la de chang ku yor ke ne di shop ke di ne di ya you can is come take a check me amoy $3,000 $3,000 ajo she bi ko nga che cham te gat te ke taki ne gat to ne sha ka mere ne nyama te ke taki e bay go to scholarship nyal ken de man cha 2500 a yeran cha yorpin ken de man cher me ke $5,000 I live ni dan die ke American dollars cha yorpin ti me yin tiro ti me yin luang chen ku le jo ne la di mo ne so te che to ko ne te ngwan cha nge je evidence ni kien mani so ni kien ene la de je shi o ne e ba ba nyo ne jina me ba ba la de ko ke ro du nyo ke u ki no bar nje na kwa ba lu ne na ko enti to ke ma to ene shi mo paro de la de sha ba paro de rai ko ra je ke evidence ni ene ra ya ka ti to ko ngaba sha na paro sha ka kemi rai chagoro bana da pin ngin la da bum ko de no de kamar en ke rai ne ke dial mu je ke tin rai ma de je ma da na pin ana ke je ne kwal gor ba rai ke je me wa ke ne ndum nyam ku me de ngin te ke nyan nur mu sha nya dir nya jeng mu sha yen nya ma sha yen ne point de me sha yen ka gor ba lu ni ken jang ken che rai ke embassy dien ka lu ana chu ku report nga gar ba le di nya sure shar ba le lijen che kan cha lu ne kien sure now you convince yo joga lane contribution ban ramena ban lu ne sure na lu convince group ta ko sin sure yo sure dul tira de me schedule sure je kanyal sure nyal sure lu ne de ko ya me hey scholarship you fail sure lu ne jinu ngwa ye woni tin ne we modong sure lo he lu nya embassy ke shie man ne sil ke yo ne be ga nuore tin wan sure ke ni to wan bangal kwa report ga nuor cha sho den bilat chilu ne jinu ke tangen ti ya o me do ne roje sharo de poroi keme roje me shi lar kinga magor ne yo shi content ti lar ke real life history ga ta goro bi tana bi kul woni am ta te dan ko to ke ete to ke ya kan je ne kon ne wodi ti to ke yi ke to ne ku kina kula joy ina ta wuri je kula yin jo na wi ga bida ko me ye kula kina ye kula yin jo ye to ke je ba ye ke ye to ke je ba ko lar che we na wi ne ken bida shi de lar ne ke che we je ye we ne shi lar che ku ga wo shi ro itin me lar je sha ba ku ni sha de ku ma sha de bu ku ne ma de bu ma de ngi sha jura ne ro ni ke ku gar me no mu sha lar nga ne jin bi kula prove gare shi ngan ya san nga enje no kwala lar jiba kane kwala pose ne je kana je ma goro banye lar private ko shay goro je madera majiyo made charo goj mu bara madong balar maje teleje wande ne na dial ka ken tien enje no kwala wur ko ba jang luñ ko loje take humanity hard chana guje wo ngu mo chenga de mar mate mu gwa ma lare rode na je de support me lare je me chele dia lo kenje roye kane ne hie mo ye gor me de ran kru la de hie lar tram ye employed ne jini kai me sham kan dier kame kan podcast kame radio me ti jini me sham tin ko ele te lar de te gor nga sha lung la kin wodi sha gor mo be sham sha gor lar go ne re ko re dan mo be sodi mo te re mo shor mo shuje kre dan che shuje mo gore rode okay ka bane je palje ma gono bane benial ne shi mai kariya nje ne me to ro e jalo me shi lo je jal ma goro kon di yalen dum jindu mu wane biet bane la ngai nje ne show you right ne shagoro ba nga hina bla famous shagoro ba yi te yu to beje teleje ma gono yu de toy te position de dir ka ku me te liep ke nga o ge dir ni dial ka party ni dial ye party gor nga ne ba nga jo gor de position de dir to yu to ne yu je mission de chen jen kar gun ne riyo ma shar mona njen gun ne wuro dido jen be thodi ko mona njen la de so tie interest me la raje me
lar ne kon te go ko go na unity dan